jeste živi? Nisam ti se stigla javiti. Pa dobro, pa rekla si da ćeš mi se javiti kad stignete. Rekla sam da ću ti javiti kad se smjestimo. Pa dobro, kad ste stigli? Prekjučer? Da, smo se sad smještili. A mogla si barem poruku poslati, znaš? Smještaj je divan. Je li? Imamo veliki balkon s pogledom na šumu. I svi su ovdje nekako dragi. A o hrani da ti ne govorim. Natali, je li se nešto dogodilo? Nije, mama, što bi se dogodilo? Pa ne znam ja, samo nemoj, molim te da se brinem. Ma presam. Dobro. Kako je on? Nije s tobom u sobi. Otišao se prošetiti. Pašim. A kako ste putovali? Jesi ti vozila? Jedan dio, da. Priroda je isto divna i vožnja je bila super. Prekrasni krajolici i to. Stali smo putem kupiti maslinovo ulje i vino. Dobro, znači pustila si ga da vozi, a? Jesam, da, osjećao se spremno. Zna da ova priroda na njega nekako djeluje terapeutski. Ja bi voljela i da na mene nešto djeluje nekako terapeutski. Ne zvučiš mi baš svoja. Mama, ako se ja ne brinem, ne moraš ni ti. I vrijeme nam je nekako super, uopće ne osjetiš da je vruće. Samo se nadam da neće kiša, nešto su najavljivali za navečer. Hoćeš me nazvati ako nešto ne bude u redu, molim te. A što ne bi bilo u redu, mama? Rekla sam ti da je sve savršeno. Ne slušaš ti mene uopće? Ja slušam te, slušam. Uostalom sad razgovaram. Dobro. Kako god tata i ja smo doma i tu smo uz tebe, što god ti odlučila. Kriček, hoćete mi dodat moju loptu? Nije li malo opasno za loptanje ovdje? Pa mama me pustila da se ovdje loptam, dok je ona na kavi sa gospođom Zoricom. To je ona tamo sa žutim šeširom. Ja ne vidim nikakav žuti šešir. Joj, vi ste one koji jučer svirao klavir u onom kafiću. A vidjela si me? Čula sam. I sviđa ti se? Pa ne sjećam se. Bar si iskreno. Ja sam Dorijan, a kako se ti zoveš? Ida. Ida. Znaš, Ida, jako smo visoko, nije tu baš za loptanje, pogotovo ne za tako lijepu djevojčicu. Pa ja se ne bojim visine. A znaš koliko smo visoko? Skoro 300 metara iznad razine mora. A mogu se ja loptat s tobom? Može, ali jako kratko jer sam se to već dogovorila sa Anom i tamo me čeka sladoled koji se topi. Pa vi djevojčice imate prepun raspored. Samo da znaš, mene ne bi bilo strah ni da smo 1000 metara iznad mora. Pa vidim ja da si ti neka hrabra djevojčica. A i hodaš bosa, znači nije te strah ni škorpiona. Kojih škorpiona? Ne znaš da tu ima škorpiona? Znaš kako izgleda škorpion? Ima 4 para nogu, 2 klješta, 1 otrovni žalac. A što radi s njim? Pa ako te se preplaši, s njim te ubode. Ili ubode sam sebe. A zašto bi ubo sam sebe? Pa ako proceni da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, tako spasi samoga sebe. Tako da se ubode? Tako da se ubije. Idem ja pojesti sladoled. Ma znam, ali mislim si nakon onog što je napravio za Uskrs, Bože mi oprosti, Natali moja. Nisam mogla spavati tu noć kad ste otišli, znaš? Ja, mama, nije samo snimak, uzimati dekorativne. Pa lako za njega. Ja sam se bojala da tebi nešto ne napravi. Mama, pa to je moj muž, Bog. A znaš li zašto? A znam zašto sam ga voljela. A
Znaš li sad? Znaš možda, kad ti se dogodi da se toliko brineš da ne znam, da izgoriš i da ti u jednom trenutku postane apsolutno svejedno. Znam. Mogu to zamisliti, draga moja. Mislim, ne govorim da se to već dogodilo, samo se bojim. Pa možeš se boriti, Natali, ali ne moraš. Uvijek možeš otići. Gdje bi ti, molim te, dospjela s takvim stvarima? To je drugo, draga. Tvoj otac i ja smo drugo. Vi nemate više ništa što vas veže, nemate više ni... Pa nemamo što. Nemate više razloga za spašavanje. Mama, molim. Temelji su vam izgorili, Natali moja, i sada plutate u neizvjesnosti. Dobro, hoćeš ti prestati. Došla sam ovamo se odmoriti, a ti, otkako si nazvala, ne prestaješ paranoizirati. Ne mogu te slušati. Kakvi su to zvukovi? Otvorila sam balkon, mama. Ne, neću skočiti s njega bez brige. Samo ću zapaliti. Ha, ja sam mislila da si ti to prestala. A eto, život je pun turbulencija. Voliš vosak? Naravno, ne idem nigdje bez njega, ni bez šlaga. Jo, ja isto ne idem nigdje bez šlaga, ja obožavam šlag. To si mi već rekla. A gdje ti je tata? Tata mi je na poslu. Voliš tatu? Pa naravno da voliš tatu. Ko ne voli svog tatu? Tata se obožava. A što najviše voliš kod svog tata? Bradu, ali ne tako, nego kad ne pika i kad radi kolače. Pa ti si prava sretnica. Moj tata nije nikad kuhao. A zato ja pravim odlične kolače. A dat, ko vas je onda naučio raditi kolače? Pa sam sam se naučio. A tata ti nije nikad rekao da nećeš razgovarati s nepoznatim ljudima. Pa ti nisi s nepoznatim ljudima. Vidjela sam te jučer s onom ženom. A di je ona? Ona spava ili čita ili telefonira. Odmara se od mene uglavnom. A zašto? Ljudi se umore. Ja sam umoran. Ja sam umorna. A da, od čega si ti umorna? Pa od igranja. Ja isto. Dobro, idem ja. Pa nemoj ići. Pa moram ići, rekli ste da ste umorni. Pa jesam, da, ali sad će doći škorpioni i volio bi da budeš sa mnom. Jer oni se boje male djece i tako da mi ti lijepo čuvati. Pa čuvat ću vas, ali mama će se brinuti. Evo, poslat ćemo mami goluba pismonošu koji će reći da ti je lijepo i da se igra. Ma vi ste blesavi, ja ću ići. Pušim, da. Propušila sam posljednjih dana. Nisam ni pila, pa sam opet počela piti. Pa sam počela piti za vikende, pa sam počela piti i poslije posta. Pušim i pijem redovito ovih tjedana. Zamagljujem granice Ona zamagljuje granice. Čega? svog života. Pa nije problem koji put popiti ili zapaliti, nemoj si to predbacivati. Ma ne predbacujem, paše mi. Svoj otac i ja smo prestali sa svime i sad živimo u paklu kreposti. Dođi ti na isto. Tekst. Ti možeš, ali budi nježna prema sebi. Ti možeš, ali budi nježna prema sebi, kad već on nije. Nježan je mama, pa znaš. Pa sjećam se kad sam ga upoznala. I da, bio je nježan tada, ali ljudi se mijenjaju, nesreće se događaju i ne nosi se svi jednako dobro s vremenom i strahovima. Pa ja više ne osjećam strah. To ne znači da nije negdje u tebi, Natali. Samo što ga kontroliraš. Samo što bi ja isto mogla puknuti.
Ma vi ste potpuno podludjeli, tu nema nikakvih škorpiona. A nisi dovoljno dobro tražila. Jesam, tražila sam i tamo i tu i nisam niti jednog pronašla. Oni ti se najviše vole zavući u kuće. Pa kako tamo uđu? Uspokoti ne uzniti. Ali teško da ćeš sad jednog pronaći, oni su noćne životinje, oni se uglavnom tada kreću. A što rade preko dana? A tijekom dana se zavuku u rupe i tamo provode vrijeme. Pa zar im nije mračno tamo? Je, mračno, ali mrak im odgovara, znaš. Jer oni ti zavuku se u te tunele i rupe koje su sami iskopali. Ma, ne sviđaju mi se ti škorpioni. A zašto? Zato što im smeta sunce. I meni su draži ježevi. Oni nikoga ne bodu, barem ne namjerno. I svejedno, ja nikako ne bih htjela da me se neki škorpion prepadne i da zato ubije samog sebe. Ti si baš dobra djevojčica. Nemam baš neki apetit. To s apetitom. To ti je zato što si tužna. Ne moraš se toliko žalostiti, znaš? Da, neću više. Reci mi i nemoj mi govoriti da sam paranoična. Jel ti nešto napravio? Mama, molim te. Lijepo mi reci kao što sam ja lijepo pitala, da ili ne? Ne mogu, pa nije to toliko jednostavno. Voljela bih te vidjeti da znaš. Da, jer misliš da sam u masnicama, jel da, mama? Da, pa naravno, mislim. Ne, mama, nije me taknuo, niti me ikad tuče. Ne mogu te slušati više. Ljudi kad se boje šute, Natali. Pa ja se ne bojim, mama. Ali ne zvučiš mi dobro. Pa kad vjerojatno nisam dobro, a ni on nije dobro. Mislila sam da će nam ovo dobro doći, ali sve se samo ponavlja. Sve se ponavlja. A doktor Brlek? Nije nam ni on pomogao. On više nije htio ići, a u ostalom ni ja. A onda ste oboje krivi. Nisam rekla da nismo, samo ne znam više kako. Morate tome pogledati u oči, Natali, ili se raziđete, dosta. Mama, zar misliš da ne gledam? Misliš da ne gledam svaki dan, kad zažmirim, kad se vozim na posao pored parka? Voljela bih ti reći da će to proći, ali takve stvari... Bojim se da ćeš to morati prihvatiti i nastaviti živjeti s tim, živjeti dalje. Mama, zar misliš da ne pokušavam? Ali on... Ne znam, ponekad me ulovi toliki strah. Čuješ to šuštanje? Aha. To nije krasno. Aha. A znaš čega je to zvuk? Joj, vi ćete sad opet o škorpionima. Ne, škorpioni sad se polako bude. Sunce će pasti, a oni će krenuti u svoj noćni život. E pa ja se ne bojim. Pa ako se ti ne bojiš, ne bojim se ni ja. Hoćemo li? Kamo? Dublje u šumu. Po što? Pa da pronađemo tatu škorpiona. I što ćemo onda? Onda ćemo ga prepasti. Pa ne znam. Zašto ste mi dali pusu? Jer si mi draga. Pa i vi ste meni dragi, ali ne mogu ići jer smo već otišli jako daleko. Znači ti baš ne želiš ništa danas vidjeti? Nije, nego želim sve danas vidjeti. Pa onda idemo. Pa mama će se brinuti. Da te mame su baš neke vještice. Dobro? Ja onda idem na sam kraj šume, vidjeti tatu škorpiona, a ti kako hoćeš. Samo onda se moramo pozdraviti, jer se ja više neću vraćati. Natali. Jel bilo dosta s tim očajavanjem?
Ne prihvaćaj neizvjesnost. Napravit ću onako kako ja osjećam, a ne zato što mi ti Pa što ćeš napraviti? ono što ja mislim da je ispravno. A što bi to po tebi bilo ispravno? Ne znam, mama, čujemo se. Natali, nemoj mi poklapati slušalicu. Mama, telefoniranje zrači. I onako si već dovoljno ovisna od tih svojih mobitelja. A, netko kuca. Tko to kuca? Ne znam, mama, čujemo se. Boca biske. Papa, to ste vi. Kako ste znali da sam ovdje? Šesto čulo. A šesto čulo mi isto govori da volite rakiju. A meni šesto čulo govori da sam vam to rekla jučer. Pa što, samo je tek? S telefonom. A tko je bio? Ah, moja mama. U čitavoj galaksiji sve majke su iste, brinu se. A u većini slučajeva su i u pravu. A kako vama ide s knjigom? Hvala vam, zapamtili ste. I? Pa pišem. Ali mi je trebao predah pa sam odlučio prošetati. Usput, sreo sam vašega... Pa muža. Aha. Je li on dobro? Da, zašto me to pitate? Ma samo pitam. Tekst. I vama treba? I vama treba predah. Da. Ne znam što nama treba. Ovdje smo već 3 dana, a jedva da razgovaramo. Pa možda je i to u redu. Otputovati da bismo se ignorirali u dostojanstvu. Ignoriranje u dobru i zlu. Nisam raspoložena za cinizam. Ma nije cinizam, vjerujte mi. Pa, lijepo je sinoć svirao. Je da, ima snažnu karizmu dok svira. A ne slušate ga baš više. A primijetili ste? On je svirao, a vi ste sa mnom bili na terasi. Čini mi se da nije dolazio. Sve se teže razumije. A koliko je prošlo? Prošlo od čega? Pa otkad ste se prestali voljeti. A zašto me to pitate? Pa nemam nikakve skrivene namjere. Ja samo govorim ono što vidim, pa pisac sam. Prošlo je 2 godine. A voljeli smo se. Voljeli smo se mnogo i dugo. A onda nam se dogodilo nešto nakon čega jednostavno nema natrag. Netko treći. Ali Bože, ne u tom smislu, ne. Bili smo ludi jedno za drugo. A onda je netko treći ušao u naš život i bili smo presretni. Prostite, ja još nisam s nikim pričala o tome. Nekako smo se osamili. Sami u svom žalovanju. Neke stvari jednostavno ne možete očekivati. Jasno. Oprostite, ako ne želite pričati o tome, ja... Da, onda je i on prestao sa mnom pričati o tome. Izjedala ga je krivnja. Izgubila sam ga. Izgubila sam ih oboje. O Bože, van je već mrak. A gdje je on? Ja moram njega pronaći. To ću se prestati brinuti. Vidio sam ga večeras na klupici, na početku šume. Činio mi se zadovoljan. Pričljiv. A pričali ste s njim? A ne. A s kim je onda on razgovarao? Ne znam s kim je on mislio da razgovara, ali iz moje perspektive činilo mi se da priča sa samim sobom. O Bože, pa to nije nikad do sad radio. A možda ga nikad niste vidjeli da to radi, ali... Oprostite, ne. Ja se moram spremiti, ja ga moram pronaći. Oprostite mi, molim vas. Hoćete da idemo zajedno? Molim vas, ne mogu.
onda ideš sa mnom ili ideš kod gospođe sa žutim šeširom na limunadi. Ne znam. A Dorijan, ako taj škorpion je tata, to onda znači da on ima malu djecu, Tako je. male škorpione. Male, poput tebe. I onda će oni doći veliki. I škorpioni, da bi dobili novu kožu, moraju prvo odbaciti svoju staru kožu. To baš čudno. Nije to ništa čudno, tako ti i s ljudima. A što ako ne žele tu novu kožu? Onda škorpioni više neće rasti, onda škorpioni polako umiru. Pada mrak, ja moram ići. Bok, striček! Sve u redu, Nata? Škorpion, stala sam skoro do škorpiona, molim vas, pomozite! Pa njih ima puno ovdje, ne brinite. Jeste ga? Pa ne. Prepao se, ubio se sam.